Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taton ut. Watia nene. Watia taton o. Tamani lehunda. Wala oti jamay wala butia wala lehunda. At wala butia ti matilahan nyali. Pitolo nene na amelate wala mo buti cerita lehunda. Ya tao ti buti bolo ngohoy huyab lahat ulo nga to huwal. Polo na amil taman-taman nili. Polo mo kaluwal. Polo mo huwal nga. Patabot ya batama almalo wa palabot no nako bas nakon mo buti uti. Mabolo huy buti tingol hi abuate. Imemedle la pulih iti betul tati pakai emputi amay ito mah. Jamuan uti nene uti lalarangnya masati ya. Bote hunta di rumah nasihat ya lo. Uti kenikmatan le bang indah mola. Pau buti posisi salio mai. Mo iha nene liyo. Itu ibat wa uti malah iha buti bah menasihat oleh jadung heli. Uti mau tatahanya Honda uti. Ngati oleh ya uti. Buti tolnya deme pilal tati buti oli buti kalakoba iyo kalakoba. Udah uti po dunga hoya uti jatan mamota po kalau tahu no ya udah lepoli humayo Honda. Poli hula Honda. Oh hila Honda. Puto batila. Saya Muhars Daud, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Untuk masyarakat Gorontalo, aku, kamu, dan siapapun menjadi target peredaran narkoba. Waspadalah dan mari jadikanlah lingkunganmu bersih narkoba. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dan didukung oleh Polyamatop.